Ngiyabingelela uMamongameli, ubaba nabobaba bonke nabomama bonke nebandla lonke likaNkulunkulu. Bazalwane uMakhumalo lokhulumayo. Ngizozibongela nje kuNkulunkulu nami ongenzela umusa. Bazalwane mina ngaba nenhlanhla enkulu ngoba bengakayinikele nokuyinikela ematsheni mangabe uNkulunkulu engidiliva bazalwane. Bengakavumi ngisho izono ke futhi bengisavakashe nje ngicabanga kabi kawu2 uNkulunkulu kodwa wangenzela umusa. Bazalwane ngongena nje ematsheni wangenzela umusa uNkulunkulu. Ngize kumama ngeza sengizofakaza. Ngithi ngizovuma izinto ngase ngizofakaza mina. Bazalwane uNkulunkulu wangenzela umusa bengidla amaphilisi bazalwane uNkulunkulu wangidiliva. Kwathi nje uDisemba kumele ukuthi amaphilisi ami ngizowalanda. Amen. NgoDisemba amaphilisi kumele ngizowalanda ngoJanuary. So ngithi ake ngibheke i-date ngoJanuary ukuthi kuzobe kuyingakhi khona ngezokugeja phela i-date yami. Bazalwane ngicela ngicela ikhadi endlini. Ngilicina lihlala nje esikhwameni sami kwibag. Lihlala khona but ngalicinga kwibag alikho. Ngicinga phansi embhede ngikhipha impahla edrobheni ikhadi idolo lo. Isishaya uvalo ngiyocinga kwathi kuMonday ngahamba ngeclinic ngithi ngifike ikhadi idolo nakhona ukuthi ikhadi lami lilahlekele kanjani ngoba bekuDisemba nje. Ngithi bazalwane ngithi ngilahlekelwe ikhadi so ngicela ukuthi ngibangicheckele kwicomputer i-date yami ukuthi nini. Hayi baqale bangicikele encwadini le obhala kuye eclinic iqala. Abathi bayacinga bazalwane igama lami alikho. Alikho igama lakho ucinga alikho bathi hayi ise computer. Bafika computer bayabheka alikho igama lami. Baqala ukuqala bashike igama lami Ntomkhona. Uvela abanye Ntomkhona Ntomfutho Ntomngayisa abanye abangaseba kwaKhumalo. Hayi sicheke ngesename ukuthi Khumalo aveli umuntu. Bathi i-ID number yami. Bazona i-ID number iveze umibhuti. Angikho nje bazona ku system. Bona abamangela ukuthi kwenzakalani mina ngenhliziyo ngithi hayibo. Lento yasematsheni ngabe sisebenzele mina. Hayi bathi ngabhilivi kahle bazalwane kufike ntambama masukhuleka nabo mama ngifike baxoxela ukuthi hazi kunento kanje. Bajabula bathi hey udelivery ungasabuyeli. uNkulunkulu wenze imangaliso ngaya manje sengofakaza ukuthi mina ngikho ngisho ku-computer yaseclinic angitholakali. Bazalwane ngambonga kakhulu uNkulunkulu. Okunye ke bazalwane uNkulunkulu wangidiliva bazalwane ngumama nje oyazi umama osenyanya isono. Bazalwane bekenza nami okwenziwa ngabanye omama kodwa kungangiphethi kahle bazalwane. Ngithi mangifakaza le nkonzo bekhona khona yini mama lohlambulwa ngithi angihambi kahle endleleni kunento ayihambisi kahle athi hayi uJesu wafela bona abantu abonayo uzokhulula. Mina ngifuna ngikhuleke manje bazalwane kungekho ngikhuleke siwenza ukuthi bangikhulekise ngileti indluli hayi kungenzeki lutho. Bazalwane ngayibika kumama sakhuleka yandlula bathi kunalokho nje ukuthi ngiphile futhi ngathi ngiyakhumbula engathi ngiyakhumbula kodwa ngane lifike ematsheni bazalwane uNkulunkulu wangenzela isimanga akukho nokodwa ukuthi iciki. Bazalwane ngikhulekile ngumama nje ongasoleki ngishingane yami ijabule ukuthi nginomama nje ongalandelwa lutho. Ematsheni imvangela sematsheni nikwazi ukuhlalisa umama kusintombi kuphela ehlala so ngishuma. Amen. Sebenza bazalwane Jesu lasahlale ngasebenza odliwe nguJesu bazalwane ukuthi bye uNkulunkulu avuse bentofa sisikhulule nje umntoko ngathi sesathenga umntoko ngagula bazalwane kakhulu ngabambeki ngathi ngisana kugula kwavela uNkulunkulu waveza umthombo avule umthombo namanje kusekulo umthombo bazalwane uNkulunkulu uyanakekela. Amen. uNkulunkulu uyanakekela futhi kahlaleke ngiyazibongela bazalwane. Amen. Kanye nawe Hosea kanye nawe Hosea
umongameli futhi bazalwane abaholi bonke abakhona abobaba abomama nabantu abasha neSunday school egameni lika Jesu amen bazalwane mina igama lami ngoNonhlanhla mwakaMayisela nisindisiwe bazalwane ngomusa enhlizweni yami lobufakazi lobuvuke Tuesday bazalwane bengithi angize enkonzweni kodwa nje kuhlela ubufakazi kimi ukuthi uNkulunkulu unabo ababelethisi bezulu amen bangcwele ngithe ngifika enkonzweni yasematsheni bengize bazalwane ngamabhizinisi ngoba nathi bazalwane besinenkinga yeimali so masizwa ku Chris Network ukuthi uthi umama Tekwane uNkulunkulu usufuna amabhizinisi wakhe nathi bazalwane saya ke bazalwane safike ematsheni ngisho bazalwane sambe emagcekeni ngabona ukuthi noma nakusezulwini ngeke nje bazalwane kunenkazimulo ngakhona ngabona ukuthi ngifike ekhaya amen kanti uNkulunkulu bazalwane ungihlelelile ukuthi ngizohlala ngizanga nje kuphela ngamabhizinisi amen kwathi bazalwane ngoDisemba sinenkonzo yokuvala amen bazalwane sikhuleka ngoDelwane ngezwe izwi kimi lithi kulonyaka ozayo uzoba nomntwana amen amen yes abe so bazalwane mangikhuleka ngizwa izwi kimi lithi uzoba nomntwana kulonyaka ozayo angabonga bazalwane kuNkulunkulu ngoba bazalwane ngiphuma nami ezweni bazalwane noma bazalwane besengishadile kodwa bengipreventa ngingazi ukuthi upreventa akusintando kaNkulunkulu so bazalwane ngathi mangizwe lelo lizwi lelo bazalwane ngakiyeke la bazalwane upreventa kodwa ke bazalwane masupreventile sokunzima ukuthi ubuyele isystem yakhe ihambe kahle mawufuna ingane bazalwane so bazalwane sengiyakhuleka ngithi Nkosi ngicela ungiphe abantwana kodwa bazalwane bengisalindile ngisafika ematsheni bazalwane kodwa ngaleyo December uNkulunkulu washo ukuthi ngonyaka ozayo uzoba nayo umntwana amen so bazalwane ke ngalandela bazalwane imfundiso zonke ukuthi uma kukhulelwe awuphuzi ipilisi uNkulunkulu umntwana uyakwazi ukuthi amvikele ngaphandle kokuthi uphuze izinto bazalwane onikezwa zona ekliniki so bazalwane ke ngalandela kanjalo bazalwane wakhula umntwana kahle bazalwane wafika nishila ngalokuteta bazalwane manifikile ngalokuteta bazalwane nisuka bazalwane Tsakani amen ngakhuleka ngathi Nkosi ngicela ukuthi ungivikele ngoba sengizwile ukuthi abomakoti abatetele ibhedlela yes amen batetele ekhaya so bazalwane ngathi nami ke ngiyotetela enkonzweni bazalwane angisaye esibhedlela amen bazalwane ke ngasuka bazalwane Tsakani ngayo Orange Farm ngamafika bazalwane ngathola umamshabalala sekangilindile ngoba bazalwane ngafuna ngathi angisekho right ngiyeza wathi akunankinga sisi ngizokulinda ngamafika bazalwane ngamthola ngilindile bazalwane ngitethe ngenyindlela eyisimanga bazalwane nginayo umntwana wokuqala kodwa indlela engitethe ngayo ematheni bazalwane ayifani nendlela bazalwane engatethe ngayo esibhedlela bazalwane bazalwane ngafika wangidlalela kahle ingubo wangilalisa lapha wangikhulekela ngiyabuza bazalwane akhuleka bathi Nkosi ngithathele inhlungu lesi angazizo bazalwane bezithi inhlungu bazalwane mazihambile sixoxe then mazibuya futhi abuya ngikhulekele bazalwane sisalindile bazalwane uma umongameli bekangekho kodwa bazalwane ngathi ngiyambheka umamshabalala ngathi uzomtetisa bazalwane ngakubona ekhulu inkazimulo ngathi hayi noma ngabuyi wani uzomtetisa bazalwane ngoba bengimbona ukuthi
ngempela bazalwane bakhona babelethisi bezulu. Amen. Bazalwane uthe ngisase kanjalo bazalwane ngilele ngezwe ngathi ngiphathwa ubuthongo. Mangiphathwa ubuthongo kanjalo bazalwane nangumama mongameli uyangena. Makangena bazalwane ngiyabuzwa uthi hayi why nibeke le ngubo lena. Yabona bazalwane. Bazalwane uthi makangena ngezwe kushintsha. Isimo bazalwane. Ngizwe ukuthi mina manje ngiyathetha. Ngiyabona bazalwane basayenza ingubo sengifuna ukubambelela. Sesifikile bazalwane isikhathi sokuthetha bazalwane. Bazalwane nje bazalwane masinyane nenye indlela bazalwane. uNkulunkulu wanginikeza amandla bazalwane. So into engifuna ukuyiveza namhlanje ukuthi bakhona babelethisi bezulu. Amen banqwele. Masibheka bazalwane encwadini kaExodus 1. Lithi izwi kaNkulunkulu bazalwane ngesikhathi kaMose uNkosi uFaro uthe abona ukuthi abantwana baseGibhithe baka-Israyeli wabona ukuthi banda kakhulu. Mase kabona ukuthi banda kakhulu wathi haala athi ngibayicindezele ngibasebenzise kabuhlungu ngibanikeza abalindi ukuthi babasebenzise kabuhlungu. Kodwa lithi izwi laNkulunkulu makaseyenza kanjalo banda kakhulu abantwana baka-Israyeli. Base wabona ukuthi hayi mani labantu abanoma ngibahlupha banda kakhulu. Wadisani ukuthi ahamba ye kubabelethisi. Athi izwi laNkulunkulu bekushifira noPhuwa. Wathi nakafika kubo wathi uma ngabe umntwana eyindodana nimbulale. Kepha mangabe kuyindodakazi nimgcine. Kodwa bazalwane lithi izwi laNkulunkulu babona bebasaba uNkulunkulu ababelethisi azange bakwenze lokho. Babagcina nalabantwana laba bazalwane. Amen. Bese ke bazalwane wabuya wathi nikwenzeleni lokhu na. Lithi izwi laNkulunkulu bathi bona cha laba amaHebrewikazi banamandla. Sithi masifika kubathole wabona ukuthi hayi implela yakhe ayibese bakuthi wathi okay ngifuna ukuthi wonke umntwana oyindodana makazalo nimthathe nomlahlela emanzini bese makayindodakazi nimgcine. Bese bazalwane lithi izwi laNkulunkulu umama kaMose wathi hayi mina umntwana ngizomgcina lana bazalwane. Wamgcina bazalwane uthe masekamkhulu bese lo wahamba umhambisa nomfuna. Kepha yabonakala ukuthi bazalwane ngoba uNkulunkulu bekanecebo ngaye watholwa bazalwane ingcekazi zikaFaro. So bazalwane ngizosho bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyabelethisa. Futhi uNkulunkulu kunabantu abaqokile ukuthi babe ababelethisi bazalwane. Ngibonile lokho bazalwane empilweni yami. Ngabona amandla kaNkulunkulu bazalwane. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ngizofakaza ukuthi yebo umzalwane akatetele esibhedlela bazalwane. Ngoba esibhedlela sihlala ama-3 days, sihlala ama-4 days bazalwane. Singateti, singazi ukuthi sivinjwe yini bazalwane. Kepha bazalwane mangabe uNkulunkulu letha ababelethisi bazalwane, siteta kalula bazalwane. Bazalwane manje ngizombonga uNkulunkulu ukuthi bazalwane ngempela izwi lakhe liyiqiniso. Amen. Kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi Amen. 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 Yes, amen. Kilimelisa mama matepani, kilimelisa kwa mama, kilimelisa kwa kutika ofera, kilimelisa kwa ntate, kilimelisa kwa mme, kilimelisa Sunday school. Amen. 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 Yesu Kristo inkosi. Yesu Kristo inkosi. Kiyama kifana kabo paki. Upaki kifana kabona kamatla modimo. Kifana kabona ka lerato. Hobane modimo o nlokolotse ditlamo tsa satane. Kiyama ke paka satane ka mogho ana ntlamme dilemo tse ngata. Amen. Ke sa tsebe ke sa bone. Amen. Mama mo ha wa mpinela ha o fitla o dimaka. Ela ba boetsa. Ke ema ke paka ka tsela e le hore ke le ka phela ka thatha ka ga lelapa laka le bana baka. Amen. Mama modimo la nlokolla ka ga mathata ao. Ke ema ke paka
di le molemo tse la ga ke tsena ka ga lenyalo ho fela monate o nore teng wa lenyalo la ka. Amen. O qetwa ke ditlamo tse Satana di leng ka ga tsona ka ga bophelo ba ka le lenyalo la ka le motso wa ka. Amen. Mara modimo la go gabe ke phamisa batla go ba ga. Ke la ka jeko. Amen. Bazalwane ke mme a keneng lenyalong ka gona dilo tse ka etsang 30. Mara le montse ka loka 23 years isa 24 years. Ke le ka ba le bothata ka lenyalo la ka. Ke sa hlokomele bothata bona. Ho se monate ka galapa la ka ho ntate le ho nna le ho bana ba ka. Amen. Mama tsela e ne ke tsa mo fihlela ke qetella ke amane le mohatsa ka lenyalo la ka le fela ka tlung. Ho ntshwenela qetella se ipotsa haditse bazalwane ke ne ke go jona ke thokolosi le moradi wa ka. E ne ntshwetsa haranga ga bophelo ba ka le ngwana wa ka o mwana. Lenyalo la ka se le fedile mohatsa ka o sa tsamaile. Ke le ka dula ka dilemo tseo ke phela ka ntho eo ke phela ka stress ka qetella se ke na le depression ke na le anger. Amen. Satana a sa ntlamme jwale ka mahlahlela a qetile ka nna ka stress le depression tsena tse re la ke tsama strateng bazalwane ne ke tsama ska zombi ha ke tsama ne ke sa bone motho ha ke tsama jenana ha motho ke mo bona nna ne ko bona je ka mahlomanga ke sa o bone o mang. Batho ba kana go mo ga o dumedisa mara wena ha o dumele wena ha o dumedise. Kelello ya ka e dula e nahana ntho ke sa tsebe kelello ya ka e dula e le bohloko moya wa ka o dula o le bohloko ke sena le thabo ka moya wa ka. Mohle o seng ha ke tsoa ke mosebetsi ne ha re bua le ngwana ka ngwana ne re bua la nngwe tse tshwana a re mama ke ne fihlile nthwena ne go betse le nna ke fihla hape ke buelena ke re ke ne e go betse le nna ka nako eo ke imetse mahetleng a ka go bima ha ke tswa ke mosebetsing ke shatwa ke letswalo bazalwane tsele mme ke tsamaya teng ka go na le thumo ke tla e bona ke imetse mahetleng mona na ke na le stress ke na le depression ke le ka qetela se ke tsamaile bazalwane ke lo ba treatment ya depression ne ke fola line le batho ba hlanyana ke lo ba dipidisi le bo ke lo ba dipidisi tsa batho ba hlanyana empa ke sa hlanya ke sa utlwi tseleng ha ke tsamaya ka nako nngwe re la makgoba a bua le nna mosebetsing ke ne ke sa utlwi thuba bua le ha motho a go bua le nna ka nako nngwe le go mamela je ka ditsebe mara ka nako motho o buang ha iyo kelelong ya ka ha ke ka go ke tshwe ke re bazalwane se ke le ditlamong tsa Satana sa go qetile ka nna ke leboga modimo a nang lokolla ka hara seo seemo se ne ke le ka hara sona ke leboga modimo e la letsatsi la ka jeko a la mpontsha tsela e tlamehile hore ke tsamaye hobane ne ke le 15 la Satana le ne ke sa le bone ke sa tsile goba re le lefatsheng je re phela tsela eo e jwalo mara re sa tsebe hore nnete ya modimo ka potse le re tla ke re tsamaye ka yona hore re lokologetswe ka hara maemo ao e re leng ka ha ona ke afi ne ke ka bazalwane ke dula go utlwile bohloko re me ke leng teng ke kotela batho ke batho maitse go ba lebisiwa ha e ka le bana ko e tjena ha ke dutse le bana ba ka go tla go ke khaleya ke go jala ke thokolosi ha ka le bana ko e itseng le ha ke dutse fela je ke shebile TV ne se bile ke itse batho na ha e fitla ka ngantwa ka ne ke tloba le ka motshiso ke ne se le teng tsena ka batho ba dutse le bona ka ba dula le ba kae ke nna fela ne ke tlo itwa motho ne se le teng motho o na sa tlotseng ke tlelwa ke go fela ke khale go ba teng ke go sa tlo bona ke motho mara ha ke tsoa ne ke itshola go utlwe le bohloko bona ba ha isale ke be ke tsetse nna go motho ga ntho ne ke na se le teng ke dira go ba nna ke e bona nna ne ke e bona nna ne ke itlo ba ne se ke tseba e phela le nna ntho e mara ke le bo ha bo holo ba modimo a la lokolla ka ha motsa Satana na sa ntlamme a go qetile ka nna dilemo ne ke tsamaya ska zombi tselemo ne ga ha ke tsamaya bazalwane ke tsamaya ke sa bone kelello ya ka o seng ha ke tswa ena hana ntho ke sa itsebeng kelello ya ka dula ena le stress moya wa ka o sena le thabo moya wa ka o dula o utlwile bohloko ke phela ka enga bazalwane bana ba ka ne ke ba shapela ha o le tjena ha o utlwile bohloko ha ne ke tshwere ntho ke re ke botla ngwana ne ke mo botla hore a tswe madi pela tswa madi ne ke sa motlwele ka nako mo ke ngwana ke mo betsa ke le boteng ke enge ke la le nyo ha ke tla le ke tswa ke tsama bazalwane ma ke ya le mo ke le ka kena ntse ke kena di YouTube bazalwane ela ha ke kena YouTube ke le ka kopana le mme Matakwane ka bona o na le podcasting ya Chris Network ke mona me ke le ka bona a bua hore o la kopana le thokolosi nana ela ka ha se tsama ya go ba shiana
a re e ka o shiya ka mo se thwe ke batlang ke ena e nthathafaletseng bophelong hobane ke di tsamaile dingaka batsalwane ha ona me ke sa tsweng ke di kereke ke di tsamaile ke tswa ho Sione ke tswa di-washong ke tswa merianeng batsalwane ke tswa dintho tsena kaofela tsa dingaka le reng ha o fihla o kokela ba motho mo jwetsa bothata ba o jwetsa re ko nke go ise ho mamang a tlo o thusang a o nke o ise ho motho mara ha o wa kgutla ho tshwana fela 2 days 3 days uto ba bitse mara tshwana ha e kgutla e se le wese jwale se batla le matsatsi ane e ne sa thole chance ya go go bala le wena e se le wese ha o tswa o se tla go le bohloko monana o tlo o cha ho le bohloko wese hoba jwale ha ya thola matsatsi ya go etse ntho e batlang ka wena ba tsana ne ke le motho a rekisang ke le ka wa go rekiseng wa ka ne ke rekisa ke le motho a sebetsang a na le business ena ya haisa le batsalwana ke le ka wa ka hloka tšhelete ka hloka thongolong ho la fela ka galapa la ka hwa gobeya koloi ya ka hwa gobeya diraka hwa gobeya ditulo hwa gobeya dikgaba hwa gobeya ko go thongolong e gobeya ka ga ntlo batsalwana ntšhole ne ke phela ena e ne qeta tse teng ho nna e ne sa tlisitse teng yona e ne qeta tsena tse phelang le nna le tse ke na le tsona ka ga ntlo e ne di qeta ho tlo thongolong ke ba le yona le mosebetsi wa ka o la qetella bazalwane o so o fela makgwa ka la qetella sa mphile matsatsi di sebetsa 3 days mosebetsing kana go lo gana ka ga mosebetsi ka mongwe ha ke ne ke le mosebetsi bazalwane ha ne ke go etse motho o mong phoso ha motho a etse phoso makgwana sa tlogo wa fihle a omanye motho a etse ntho ana tlo khutla shauteng na omanye nne ka re ke nne ke ntse ntho yeo goba ha ba mpona go tsho makgwa kana ba sa bone motho mama modimo la etsa tsela bazalwane to ke ya leboa ke ema tje ke ema ka sebete ke ema ka ho thaba bona ha ke khutela go ena ya YouTube ke bona mme matekwane ke khutela ke founa ha ke founa ke thola mme ba chabalala director ke le ka fitla monana a ke kitla ba ngolo o hlambuluwe ngole tjena na ngole ke ka kena ka bua le mama ka mo hlalosetsa mathata ka a ka bela le nna ka hlambuluwa ho la ba le thipo ka re utlwile ba hitleng ka tsatsing ne le tsa dila pele le re ha ke fihla haka ke re ke lo robala ka robala go ba pele a mo khuthatsa go nna ke kopa ska ka matsatsi le ke plantene le holiday a re ke kopane le mema chabalala hore ke fane ka direction ya haka di tšhelete petrol go batla satane ka mokgwa a leng ka teng o la nsebela ka ga tsebe hore wa ke fana ka tšhelete wa ke tlabe hore ho tshelo petrol go itleng wa ba sa twa go ngapedisa fela na go re ke satane ka mokgwa nsebela o thetsana le nna ka ga kelello ha mo go le mahlatselo a nene a ntlamme ka ona hore se sa se bua so ke se bone se nitse ho tšho ntho e buang ha se yona e leng yona ke na mpontshang yona o gong ha tšho tjena ka tsela buang ka yona ke le ka dula batswalwane ke le ka dula ya ba ke mametse ntwena ya batho tsena di a khutla hape di a khutla se di le wese batswalwane tsa khutla ho le wese so sna monate le thabo ntho le mo ha iyo le bana ba ka ke dintwa ke phela ka enga le mosebetsi ke ntho eo e khathetse matsatsi batswalwane ke khutlile se ke khutla ke tla kwa ne se ke tlo kena ematšhini ha ke fihle se ke itjwetsitse ke na le makhelwane mong hape wa kana go kgothatsa ga etsa mo eme matšhini go tla loka ntho le mo itaba ya hao ke le ka ema batswalwane ka maoto ka ge ke eme bana ona bothata lwa lena mo bophelo ba ka ke le ka tle matšhini ha ke fihla matšhini ha ke tla matšhini ke tla ke re ke tlo sheba ha ke tle matšhini ke tla ke re ke tla ka yane satane le ntjwetsa yone ke tle matšhini se ke tla ka moya ba ka le pelo ka ya go mona na ke be ke lo kenang teng se sa jwetswe ke motho se ke sa mamele le dimona lena le ne le bua le nna le ne le ntlamme ke le ka moya mokana Jesu ha ke fihle matšhini ka qala ka lokolwa basalwane ka tsamaya matšheng ka mamela tsohle tse buang matšheng ka tsamaya mogapelo le bomme ba matšheng ka etsa ntho le mo etsang ka ga matšheng go ya pele basalwane ha ke bua tjenana modimo o la a lokolla o ke wa ba le tsatsi la ile la bone ha ntse ke tsamaya mogapelo le bemme ke le ka kopa mogapelo go o tle haka basalwane o la a tla mogapelo haka ha o fihla ke tlhalosa o letsala go la gapelwa bisupo ha gapelwa ke tsatsi la pele batswalane le ne ke qala thokolosio gore ke gobale e sa tla bisumba teng e tlo gobala le nna ke tsatsi la pele ka mogadi le molemo tse kalo thokolosina e sa tla ya tlo gobala le mogadi wa ka o seng ha ke tswa ke a mo botsa ke go yena e tlile na a mama ha ya tla nix e ne le tsatsi la pele batswalane
ha ya fihla ya robala le yena le ntho ena e mahetleng ena ha ke tsamaya tseleng ke ba le stress o thole ke na le depression ke na le stress ke hatelehile ha ke kgone ho rapela ha ke rapele o seng ha ke tswa fela ke tsamaya mosebetsing ya ba itlohile tsatsing le motsa ke le ka founela mama ka gae mama hey ke robetse ne letsatsi la pele le ne ke qala go robala boroko ka mora dilemo tse le hore ke phitse le thokolosi ka ga bophelo ba ka le o le ngwana ka wa ngwanana ke le ka mosebetsing ka khutla mantsi ba teng ha ke khutla mosebetsing ka mora dilemo tseo ke ha ke kopana le yona ka pone ke metse khone ne so ka e tsamaya ha ke tsebe ke after 2 days ke le ka itlo suba teng e holetsa ka strateng se ka side le ka qena le holetsa o jo ga e tlo chance hore ka khutla ya to kena ka hara ka matchisa jolo ka di ka mona tsatsi le la tela ina ga tla khona na mona ntho e ntshwara mose mona bazalwane ha ke re ka tsamaya ke di ntho ne ke neng ke metse motsi ha ke kena jareteng ya ka ha isa di se nga pa ke tswa ke mosebetsing ke ena e hateletse hape ke khutla hape ke founela mama ke mpetse ke re hona le ntho hatella moswa ka e tjena na ha ke tsamaya iyo o se re santsane ha e soka e tsamaya santsane e ntse o emela khoneng wa ha e sa kgona o kena ka kamane e thola go wa tshisa ka tlung a re tla re to rapele le sonta nnete sonta ha ke re ke teta o tswa ba tsamaya ba tsala ka ofela ga sala ga tsamaya ka ofela ga lo rapele ke tsatsi la pele le ne ke qala hore ho tswela pele ntho ngwe le ya ba ile e tsamaile thokolosiwe ne phela ka gala palaka ha e sa liyo le ngwana ka ngwana le lena o bala hantle le nna ke go bala hantle modimo la qala jwale a sebetsa ka nna a gutisa tsohle tsene ke di amohilwe ke satane mo matsatsi ene ka thoela ka magago ha ntse re tsamaya re ya megapelong hona le mena re teng le Soweto mama ona ha ntse ka tsela a re o mama kumele sitshintsha magia a re sithandaze sitshintsha magia sithandaze lena abantwana bethu nababhizinisi bethu nani re ka gapelela ga ke fitla hae ka gutlela hape ya ba lentswelane la le buile la o tshintsha magia le dutse pelong ya ke le ka gapela ke motho mong a magwa ka a rata gore ke le sala le ntwe ke motho a sebetsang kitchen ke sala le ntwa magwa ha ba tsamaya gona le me ba yang teng ke nne ke lo ba moka ga sebaka seo ene le la bone satreta sa teng ya ba ke lo sala le ntwa ya magwa ke teng eo magwa a ka ke ha a re hona be e be lo hona le lentswe le ngwana ka mfounela ka lona ntwe tsa bona mama hona le ntwe ke bona nyetsa hala pulukulu be ke go yena ke be ke gapela le go ntshwana e nkutlisa bohloko go wa e tlameha go go betjena ke le ka gapela bazalwane thapelong ya ka ka thimagwa a nshebile khemereng ha ke rapela mosebetsing magwa ka ha go kutla mhlana kutla ba ba ha re tsebe ka tsho rapela ke no tsho go ntwa bona ha go dirisi go itshireletseng ke bona bele ba qala ba ngutlisetsa mosebetsing be ke ka ofela go tshofela matsi ene ke a sebetsa 3 days magwa ka fitla thabile la ga ba kena ba thabile ke ga o le thabile bile ba bona ke bile le bona re bone ka mkgono rapela ka teng ka antwa gona o etsa eng e lo khutela mosebetsing o sebetsa be ke ka ofela ke le ka ke le ka thaba haholo ka ga o tsho go ntse molomo e fetile e gauni ha ntso ya he ntse ke tla kana go ntse ke sala na go ntse ke tla ba tsana ha ntse tswela pele business ya na pene ke amohiwe ke satane merekiso ya na pene ke amohiwe ke satane ga ha ke rekisa tšhelete ke bone thungo le mo yao bazalwane ke qatile ke rekisa di customer di a kena business ya yena bazalwane ke na le koloi ya ka ela go bela ka ga Lesotho re ile Lesotho di fu ne ke sa kgone ntsha koloi ka ga Lesotho dipampiri ke di rometse everything ya koloi ya ka gore e tswe ka ga Lesotho le bothata le gore ke tlo e lokisa ke romele gearbox e robeile koloing ha ke kgone mara ona jwale tjenana modimo la etsa tsela go koloi ya ka e tswile ka ga Lesotho ka dipampiri tsona tsane ya ka kwa le tlo lokisetswa ka ga South Africa ke ema ke bazalwane ke phamisa boholo ba modimo ke phamisa matla a modimo ke ema ke bazalwane ke paka boholo ba morapelo wa bantu wa labone bonne ke nyana sa morapelo wa labone ka nako e nngwe le ha se sa kgone ga ba teng e la ka tsatsi la ka je go hopelo go to ba morapelo ka je go le nana wa bonne ka re ka baka la ba labone ha ke sa ba teng ke batla hore ke be teng mo bona ke tswa mosebetsing ke tle straight ka ha ke ile ha ka ke tla straight kwano bane ka nako nngwe ke ala ka tsoka ba teng ka ha bo mme ba ke bo bone bogolo wa modimo ene ke bo bone bohlokwa ba morapelo wa labone ke bone modimo o matla go lo kae modimo o mogolo go lo kae
Ngiyalebula abazalwane, ngiyalebula. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngizobulisa ubaba umongameli noma umongameli Amen. igama lika Jesu noma mabonke abalapha phakathi ebandleni. Amen. Igama lami ngingunikiwe ngilakwa la iGogodela. Nizothi mkhulu uNkulunkulu kakhulu. Ngiyabonga. Ngiye emzini ngina 15 bezohlanganisa ngoJuly. Amen. Ngehlulakala be-27. Ngazula ke endleleni bese ngilingekile abangani bami nje sihamba kodwa anzange ngangena kakhulu ba abebhema loka 93 ebhema insango ethi mina ngeke ze ngingene la futhi ke indlela ehamba ngoba ngadla noAntwami ukubaleka kwami uyami indawo ke mawendile walotshelwa ngala 14 yenkomo funeka ubhaca ngoba xa ungazobhaca funeka uze nazo zibuye. Ngaphuma ke ayinabazali kabayingena ke ndahamba ngendleleni bengincedwa ivangeli liyanceda wayekhona umama umanethi uyuzona lapha kwami bekhonza kwelivangeli uDabson uzoxela uba yendodini ke manje sizothi sidle uyendodini ngangingayithandi ke mina ke lonto le basekumele ukuthi ngithengise ngomzimba ndandincedwa ngulomama lona angiphakele ndiwashela abantwana bakhe ya kwaze kwahamba iminyaka ke wakhona ke endimbolekiweyo kodwa ke usesemva akaka asikayinyathele red carpet laba kwaba kumthetho kube right. Amen. Ngihambile ngahamba ngaza kulizwe laseGoli ngaloko ngithanda nje ukuthi angisho kubaba wengane ukuthi ngeke ze ndiyimele leyo khiphi 1.5 emrentweni mase ndikhawula kunyanga wesi2 sengibala isidina ke manje kazi ngithi ngingase ngiyathola umzabalazo cabanga ngeni umzabalazo ngithi kanti ngizokuthola amafuni ngiyakuthandazela ndinezono ndinje kodwa ndiyafisa ukuthi ngiyuthole futhi ngizawuthola ngenkolo sihambe sahamba beza abantu bangitshela isithembiso bathi uyasikwe endaweni ethile angiyano yazi iGoli umnyama ndibuya ezilalini ezibomvu kakhulu angiyazi noyazi indawo ukuthi kuyasibenzi ke ngokumuntu ngixelela uyasikwe endaweni ethile ake sithenga umphungu hayi ngeke ndenze lonto okay hayi ndimiyekele sihambe sahamba sozoweSoweto futhi ngiyeva nakhona ukuthi ikhona indawo yaseloli ziyafumaneka indawo akasasebenzi ke ngoku siphila ngegrant ayisathola ngomunye umama okucaba kwazene abantwana bethu ngabuza abantwana bamane beza kumke bamane beza kuma bazolala bathi ngithini lala umama wena uphi awuseSoweto hayi labalandela athi ngizobahlala ke abantwana useSoweto wenzani hayi kunemikhukhu ndiqomboza uzombuza mama abuye umama wabo ngibuze eSoweto kwenzakalani hayi kunemikhukhu uyahlaliwa kodwa akusena stand ndithi yazi mawunondiphatha indawo ukuthi ndifake wami umkhukhu kodwa mina ngaphakathi ndabe ndizazi bandithandazele yami indawo bekhaya nalo hayi kana libaselo mama wathi hamba uhloma umkhukhu kwami hamba konke nje nombaba wakho nohloma umkhukhu lapha kwami asigqibanga inyanga umama olithathileyo kuweSoweto benomyeni wakhe kwatholakala ukuthi abantwana bathi ikunenkonzo lapha silapha besifini ke ngoku ngithi sizodla andisoyile ecele efamily ngolobaba nokho ingcono yona eyamke kunzima ndoyike lobamba ifoni sifa athi kuyaphakiswa lapha ngithi kukhulunywa andizivi language kukhulu kuthwani makhulunywa ba isiZulu sikhona lapha nesixhosa ngithi ngiyaye athi ayiphatha isikhathi zami ngezi okwenye ndifike ndamkele kahle kumnandi sinomama wethu ke olapha ngasesondweni abathi uMafaku bandamkela kwamnandi ndathola indawo kahle ngathi ifezekisile yimi oshota ukuthi ngisonde uNkulunkulu uyangithanda yimi osashotayo ngisashota uNkulunkulu uyangithanda kakhulu ngithe ngisangenile kunjalo wamanye ngqugquzele ngakho mama lo ukuthi izalibane ndivilapha ke ngibe absent athi ngithi yazi ketana ngiyeke unqine ngezinye imini ngoba ngiphume ebungomeni so ifika into ethi ingathi ndihamba nje ngoba uAnti wami yasho ngesevu ukuthi oyihamba uhamba nje ngifuna kuwe inkenqe le ngoba ngaze ngaye ngasifaka insini ngasilahla ngathi hayi andibona umsebenzi ndayithatha imbuzi ngisemgaqweni sokuhlizela kwabani khona ngavele ngazithatha ngazifaka kwimoto edustbin ngathi azihamba ndisifuna bangikhulekisa ushilo kumama wami ngomthetho wathi lento lizaphuma ayeke ngaphumulo njengancoma
kuyasetshenzwa apha ebandleni mawuva ukuthi nje thina asimameli umfundisi wethu noma umthetho bayahlala ukuthi nebandla sithi abangamameli kakhulu. Ngiyabonga kwezinsuku ngiyakhona uvuka nje ngithandaze nangokuphefumula ngithanda futhi ke kumlento yokholwa ihleli ngisashota nje lezinye izenzo lo hambo lami endleleni ngisashota ke lapho lukhona ngoba alikwazi ukubukela umuntu ngaphandle lapha ngithanda umfakazi wakho mama ungambukela umuntu elamba umona uphele enhlizweni ukunikela ebandleni ungathi mawunikela uthi unikela kumama umthetho unikela ngoba uqhubeka inhliziyo yakho ngento mina ngayincane kuphela kwayendlini ngithi kanene befuna phansi kwebridge kanene befuna namazinyo bethu wethabu kodwa uNkulunkulu ungisizile ngikhiphi yonke ukuthi abantu asiyisayini asiyisikuma umthetho asisibandleni kuzoke okoyena apha kuNovember ukuba ngibala kahle apha kuNovember ngeke ngayithathi yogcina besolele ehlanga abantu abangathi asiyambiseni ungashote bandleni ikhona ekhoyo ndingcamela ukuthi asidleni kana asiyambiseni kwake kube kudala kwavele emsebenzini kwathiwa ufuna umuntu esecurity amen nathi kufuna abantu abangobaba bengihala nami ngavela ngathi okay yithi nilandela umntana sekhaya ngoba owakha ukuthula encama igrant umntana ngathi makashone phakathi ngizama ukuthi uNkulunkulu omkhulu kakhulu asinyane masivuleni izinhliziyo sinikele nakubantu sibona kungabikho umuntu ozothiwa singabebandla la sihlelelela afika umuntu kwakho uzofuna into awumnikezi kodwa ikhona kodwa sathi ukuthi akhona doyika ke mina kulibinde elolibizi ukuthi ngisindisiwe ngoba ngisenamabatha kodwa apha ekhaya siyahlala ngomthetho uyasebenza umama wethu kakhulu amen. Hallelujah. Amen. Jesus, ngiyabulisa utata wethu, utata umpostoli, utata umthethwa, ngiyabulisa umamthethwa, ngiyabulisa umamongameli from ematsheni. Amen. Hey, amen. Ngomtshato. Oh, amen. Ndinguluyanda Tsiwo, ndisindisiwe. Ndibuye emthatha. Hallelujah. Ngomtshato kamama uChabalala notata uChabalala ndibona ufeziwe. Hallelujah. Ndibuza kumamthethwa uyamazi athi ewe ndiyamazi ngokamama Ntekwana ndithi lo besiye kuye ematyeni athi ndithi hey yabona liyakwaza ndiyayoyika ufeziwe usebenzela yemila. Hallelujah. Sisebenza le-same team beniyisupervisor ye-night shift. Hallelujah. Feziwe ndiyakuye ndinewari ndithi awugele ntoni na izikeyiti nemadukwe itshapile khona babalapha eGomo sinibadala kodwa bafaki izikeyiti namadukwe bazifakele ibhrukwe wena athi hayi inkonzo yami asisigqoki ibhrukwe siyathwala ekhanda ndithi amen ndithi yazi nami ndisindisiwe kodwa ke mina ndagugiselwa phezu ebhrukweni hayi kodwa apha ekhanda ayifezi haya besekena all right nditsho ndilithini ndiyabonga ukubona igoli likhulu ubone abazalwane abasayibambile ngathi mandimbona ndakhumbula vangeli lethu lasemakhaya bompantsha ekhanda amantombazana ukufaka isketi ubheke enkonzweni. Hallelujah. Ndiyambonga uNkulunkulu ngevangeli. Hallelujah. Endifike ndalithola apha eKokotela. Hallelujah. Bendikhonze Orlando ngosikhathi bendisahlala eOrlando ndikhonza esontweni laseBelievers. Hallelujah. Eliphansi kwabamaqwathi wase-Mount Friend. Phaya ke uzigqokela leyo ufuna ukuyigqoka wenza le oyithandayo. Hallelujah. Angeke singabheke ngoba ke bafuna ukuthi bagcwale esontweni. Hallelujah. Ndibonga ivangeli ke engifike ndalithola mandifika apha eKokotela. Hallelujah. Ngathi mandifakaze emsebenzini ngathi uNkosi uNkulunkulu undibusisile undiphe indawo. Hallelujah. Ndibonga uNkulunkulu owandenza ukuthi ndingabi na pride. Hallelujah. Ndingathi ndiyisupervisor pha eMila
Xa ndiphuma ngegate yaseNedbank andiseyosupervisor ndingumama, haleluya. Yathi nca ngoba abantu base-Orange Farm yathi yintoni ndiva wonke umntu uthi ndibuya kwam nomnye ndibuya kwam mna ndibuye emqashweni hayi bo kanti iplage nam ziphi ndawo bathi uzolunga le emkhukhwini yathi kulapho endifuna khona athi ngomama ndisebenza nayishefki asambe athi sizokhona uzolunga esitimeleni ndithi phakathi esitimeleni sitshaye masingena esitimeleni singene masitshaye semsebenzini sizofika ndifike la eKokotela ndiyibone le ndawo ndithi God is good ndifuna apha athi uqinisekile ndithi kakuhle nje uNkulunkulu wandibusisa ndathandaza xa ndifike eGoli ngo-2012 ngoDisemba nge-24 ndandiphuma emtshatweni. Haleluya. Azange ndiye nasekhaya phaa kwaFako ndavele ndaphuma straight emtshatweni nelokho zanezinto ndafika eMthatha ndabanda iteksi eJezi ndarelaxinela zama ukuthi ndemhle xa ndithe eteksini laphaya xa ndibona ukuthi iteksi yaphuma ndithwele idukhwe la ekhaya mane ndithi ndizinwayi ndiyawo idukhwe masendiwe phantsi ndathatha idukhwe ndafaka ebhekini mamfike eGoli yafika yathi lento yakodwa nawe emabhrukhweni uphuma nasemtshatweni ndaqala ngathi ndiyazulisa ndathola umsebenzi wokuklina eParkstation. Haleluya. Manje uthola awubani ngathi thina ngingene ebantwini ndikhavuleti sengikhavale esasikhathi bendisahlele emtshatweni khavaleti ikhaya ngena emabhrukhweni hayibo yathi ndizibheke esipini ndathi andisaphitheka kanti nje yavele ndawayeka amabhrukhwe ndathebuyela ezigeyithini ndithini yakhe elivangeli kanti lilona elenda ndibuye nalo lemakhaya elizothi mandiphitheke ndifake i-tight jean ngoku ndiloko ndidonsa iskipha ndidonse ndithi ayiyele ndibonga ke ivangeli endifike ndayithola apha eKokotela. Haleluya. Njengoba ke ndiye ndafike ndaba ngumakhelwane wasesontweni ngathi laphayana ngathi emsebenzini mna ndibusisiwe itoilet iseduze kwakwami amanzi etankini aseduze kwakwami kungudoti bangichithe ecakwami isonto lisecakwami sonje yathi kodwa ke bethunana andikakayo esontweni ndisalijonga ndisafuna ujonga kuqala ukuthi ndiyafitha naye ndajonga lokho ekufanga ndathi uthetha ngezwi. Haleluya. Akunamanzi akunatswayi akunayo hayi ndabuya nezisonto kodwa ndize esontweni sebeze abavalisalwana bangena phaa ekhaya hayi bo bethu andanethu ndithi hayibo uthi ukuthi ndizolando ndatsho ndabuya ndazisontweni ndafika kwabamnandi apha ekhaya. Haleluya. Ndibonga ke ivangeli ke elikaMamthethwa elibekayo ke into straight. Haleluya. Uyayithatha awuyithathi kodwa yena ukutshelile. Haleluya. Ndiyalibonga ke levangeli. Ndibonga ke into ke akhandifika uMamthethwa ethwele imivu. Haleluya. Ndifike ethezithelele ibhulukhwe lakhe nawo ndaqonda ubani uyavuya uMamthethwa lokutshatile ngoba ndiphuma emtshatweni okusala ndisawufuna omnye. Haleluya. Hayi ngiphondo lami ndifake nje one way ndithi ayisendiyahloniphisa nje ndifake one way hayi baqhubekeka sahamba saye ematyeni. Hayibo masibuye manje ndithi thina bethu ke noba abantwana nje ngama-hours nyana wokuze esontweni abantwana bepatshe idukhwe bebahle befanelekile benesidima ndathi mna ndizohlulwa yini thatha iwiki ejula le thatha idukhwe lagcwala ekhanda. Haleluya. Lagcwala idukhwe ekhanda. Haleluya. Hayi yabona sendiza ndihamba ngesibindi. Haleluya. Ifana nosisi ke phaa ekhaya omncanyana ke atsho ke athi lithini izwi ndithi lithini sisi athi lithi owesifazana. Haleluya. Esontweni uyagqubuthela ndithi kuthini sisi ugqubuthela athi kuthwala siyathwala kaloku athi babonile abantwana basematyeni abasebahle batsho ndilenzeni nam nindipha amaduku. Amen. Amen. Usati ngifuna ngikhipha lama
Amen. Ngibingelela ngabonga abazalwane abonga abangcwele egameni lika Jesu. Amen. Angifuni ukuthatha isikhathi. Amen. Abazalwane sebesidlela kakhulu isikhathi la usho baba umthetha athi ingathi bazalwane isikhathi sedliwe inja sibe sidliwe nini. Amen. Hallelujah. Igama lami nginomncediswa nami ngiyakholwa ngisindisiwe. uNkulunkulu angenzela umusa nami ngenye ilanga ngisengumuntu omusha. Amen. Ngoba namhlanje sengingumama. Amen. Ngifana ngayithola ngisengumuntu omusha. Futhi ke ngiyamthanda uMama Shabala mayisithi kwakusithiwa ngesasikhathi sami take it or leave it. Amen. Thina ezethu izalukwazi ezasishuma izivangeli zazisishaya nosishaya. Amen. Kuthiwa yiyeke mayikohlula ungakosoneli into yethu. Amen. Hallelujah. Ngiyabonga bazalwane nami ngiyafakaza egameni lika Jesu. Ngiyabonga uNkulunkulu. Futhi akuzifakaza ngami bawushimama Shabalala. Amen. Kodwa ngifakaza nje ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga uNkulunkulu mangibona abazalwane abasaphila izwi kaNkulunkulu. Ngezinsuku zokugcina. Amen. Hallelujah. Awunikanga abazalwane ukuthi abazalwane abahleli ezwini. Hallelujah. Ngoba ngazi ngoba zathi namhlanje bawumthela ivangeli lethu la kuyekuthiwa eThekwini ngoba kunolwandle nase Western Cape kuthiwa imoto zakhona zidliwa ngumhlwa. Amen. Manje ivangeli yanamhlanje hallelujah ayisangamanga straight. Hallelujah. Futhi abamangala mama Tekwana ma usekho abantu abathi bayaphila bengahambe ezikliniki umangale thole fundisi. Amen. Yesabe. Amen. Umangale thole fundisi. Amen. Ngoba ivangeli namhlanje khona yeyobisi. Hallelujah. Manje namhlanje mama Tekwana noma umisi ivangeli abantu bethi bayaphila ngaphandle kodokotela. Uyakuthiwa namhlanje abazali bathwele. Ngoba abazali balahlekelwe ngamandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Yabazali phila lithi iBhayibheli sakhela phezu kwesithekelo sabaprofethi nabaphostoli. Amen. Kwizenzo zabaphostoli. Hallelujah. Abashumayeli ivangeli abaphila. Amen. Amen. Lithi baphila bazophila ngethuthi zophethe. Wala namhlanje abantu bayamangala. Masiyake ivangeli njalo. Uzona namhlanje abantu bathwele. Izobafundisa babekupulpita abashumayeli ivangeli. Nkosi yami. Hallelujah. Amen. Abafundisa abashumayeli ukuthi umuntu angenza ngani mayithandayo. Hallelujah. Jesus. Amen. Amen. Ngibamela lozokubona ukuthi la ivangeli saphila. Yes, you know what part is here namhlanje. Ayikuquki bazalwane. Hallelujah. Afika ukubona ukugcwala kwamabandla. Ukuthi bakwazi imikhuba namanyala. Ngoba abantu bafuna abantu abaningi. Jesus. Hallelujah. Uyibanga abantwana abantu bazophuma bakubizela enkamba. Kodwa ngenye ilanga abantu bawuzwa ngabantu abaphethe. Jesus. Ngoba nakaka bakhala bafika ivangeli bayazi. Kodwa nakaka babezela baholi bakhohlwa. Michael. Amen. Amen. Ngizalonda bazalwane. Amen. Amen. Ukuthi uNkulunkulu watheka abazalwane abasakhela phezu kwesisekelo. Sabaprofethi nabaphostoli. Amen. Athi siseko athumile lekhumbutheshi. Amen. Hallelujah. Abantu abakholwa bangathandabuzi. Hallelujah. Kodwa thanda bakumthela ivangeli lethu iyatatamisana. Nathanda bazwe bayalimala. Hallelujah. Amen. 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 Wafika phe khona abantu wakuthona danza nevangeli esemakhaya. Bashoka lapha eGoli. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ngibonga uNkulunkulu nokuthi usekho insali. Usekho insali. Amen. Amen. Usekho insali. Amen. Hallelujah. Amen. Nabanye bawuthwayi abantu babelekise babethele izivini omama John babelekise. Wakubelekiswa kudala. Abamama basezindlini. Athi uPastor Paul imvelo la ifundisi na. Hey Jesus. Amen. Jangathi namkathi izinto ezintsha into abasiyaba sibheke. Hallelujah. Abantu badala
Kristu inkosi. Haleluya. Sangatangaza umangaliso abazalwane abakholwayo abafunda izwi. Yeah. Hayi. Hayi Nkosi yami. Haleluya. Iba ngitsali. Amen. Insali. Insali. Amen. Amen. Nibambe abazalwane. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bangala abazalwane. Hey Jesu. Bamangala. Yeah. Namhlanje bakusenze izimangaliso zabathi abazulu bathwele. Yeah, usho njalo nje. Usuthi amagama kaNkulunkulu asekho. Asekho. Wakumathwayi akuthwele. Usuthi bathwele ophetho noPaul. Amen. Amen. Ngithi kwakuvuka imilwele eyilele seyincanyile. Yebo. Iphakanyiswa igama likaJesu. Yeah. Lona lodwa. Amen. Okuthole niko zomanda phezulu ezulu ezathi emhlabeni. Amen. Okalikho lesingasinda ngaka. Amen. Haleluya. Zofazela nje bazalwane. Haleluya. Uthi ibambe bazalwane. Haleluya. Kodwa sababathola abanye futhi bayathuka. Haleluya. Amen. Ngoba inkinga bazalwane umuntu efuna ukuwa. Abumthatha. Uma ufuna ukuwa, awufuna ukufuna nabazalwane. Amen. 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 Haleluya. Amen. Ngoba abazalwane bashiye izivangeli bayamkela kudala, bayazi kahle ivangeli ukuthi iphilwa njani. Bengabafundisi namhlanje. Kodwa namhlanje bayiguqulile. Hayi inkosi. Amen. Amen. Haleluya. Ithi iBhayibheli endifundayo uthi noma babili bamathola abantu bathathu uma nihlangene egameni likaJesu. Uthi ngikhona. Yes. Akathi ngoba kufuneka 1000 uvalidate. Haleluya. Amen. 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 Kodwa sizaba zokuthi noma bayashumela abaholi ukuze sathi ngoba abantu bazobuza ukubaholi. Amen. Yeah. Ngokuyenza kwabanye abantu ukuthi lento kuthiwa ubungcwele yaziwa ayishunyelwa namholi. Yena wayishunyezwa wayazi. Kodwa yena basephethe namhlanje seyiletha ngoyabo. Yeah. Bona ufuna ukusanhlanhla uzobuzwa ngenye la. Uzwa lokho. Amen. Amen. Hallelujah. Ayana noma uyeza bathela. Hallelujah. Amen. Uzofakaza bazalwane. Hallelujah. Ungaze Kristu wena. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen. Yabonga uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Njengoba kufanele sayibhathe mama Ntoni yonke into kodwa uNkulunkulu ngoba uthe igama lakho liphisa zonke izifo. Hallelujah. Manje usuthi kunqaba ukholo. Asena ukholo. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuthi welia uIsrael uthi koze kubenini manqinqanqa. Amen. Oh my God. Ningahle. Sinjalo ke thina. Amen. Singale. Hallelujah. Abazolelo bafuna ukushaya isikhathi ngithi mama Ntekwane. Ndiyathi ndisidla iphilisi ze high blood mina. Khuluma ngani? Ndithi ngathi ngiyadeza umzekelo example. Ukuthi ngathi ngisidla iphilisi ze high blood. Ndithi ngizokholela into ovulaphile. Hayi, kude. Hayi bazalwane. Kude. Hallelujah. Ngathi mina ngigula ndisidla iphilisi. Ndiwakhulela into ogulayo. Hayi bazalwane bazalwane. Kuthi ukuthi mina qala ngiphiliswe. Yeah. Ngikholwe. Amen. Nathi nje ukugula ngemabandleni. Ngoba abantu bezande baneshukela. Yebo. Babeka abanye bathela umoya. Abethi ukuyithela komuntu. Shonza nje kaNkulunkulu. Amen. Impilo nje bazayigabeni kaJesu. Hallelujah.